Wasya wa Muimi. Kameme kama visa kama mutongo itivingwa tani ya mukamba niko katongo icho kamba ni uonde kuutanithia kusomethia na kuumanithia nacho kilungu cha Wasya wa Muimi nacho kitongo eti kwa kubundise yolwa ni masiki bathukanio tuwi masindu siki bathukanio ukamana undu utona kwika na ukamba ikakwata leo nyine tawa Steven Mwema na munthini wa kilungu kicha kuchendete cha Wasya wa Muimi tuitha tuwi mapilipili o na tuipa akavati ila usini wa kaiti wote kauntini ya Makueni kalivu nikana tuwi makinduki watindata Neza. Yue Yes. Uimi wa pilipili o utambite kulikanthina uimi wa pilipili o pe uimi ungione kana uimi wambie kwambia ngeta Uimi wa pilipili o ni nanzitse nona sindule na imana bwitina siethe tena market kwa tombo likava sindino pa wa imaitina then you uyukaba wambia ngiyata uyukaba yaindi ndukaba ya last year mwe wa monza na vizi challenge cha corona na ase wea so after that nikaona ndisaika lamana pe bandu wathukuma na thukumana na kampuni ya Ndawasya research ita watu Ndawasya kutia mimea hii kana siando siando alafu ase you know akolando you with you so indikola you na vizi challenge cha twalika iwa na target wese ile imusala lote na kwata tatali kwa quarter yawo target yeta mugeza tina kwata ata tangili that tewa kutewa nita Orlando challenge cha corona that is itewa tibunguziwe musala ula willing na nyenona ndomezya ulo kwenda au lwe ulo kwenda nuke ulo kwenda kwit nyenona ndomezya nono ndimene njine na family na nuke nanzizyo kendo kila ndona kwambia kini sustain maisha nini ukulie ni wonete mundu aje mai ni waimete mbene kana Wasya we nise kula chako ni sipa mundani ni bona letothi ndia ina any idea lakini no kaneka landita mundu na isia capital ya kwela ni nayo nona kila ndo kiliuki nona kila ndo nambia na kite so ni mbia ni ngwe barendi yuzi mundu amina iwa ne waiba yali so nona mungu within 1 year ndi so baloka ngokela ngalio kwara ke iyi chatumie kini zeni like kilimoni yu ukamba kwe kundu kwingi kwiyo kundu kibathukanio kila muno apendiye bani chao ba usini wa kaiti kila apendiye muno bani chao kila na apendiye ba muno kila na apendiye ba muno ni source yake wo even though tinzio muno ino kwa to ite na kewo kila na apendiye ba ni source yake wo in other way my family live within my wife athukuma ba within so ndiye ndani kale baza nake muno ni kwitha ninge wa ya kilimo so nona source yake wana ketha ni nthuku muno ndisokombea na other areas ikino kila chatumia kimwe nenda ne ba within jeju iki cha ni usi wa kaiti ni usi wa kaiti kikala ipindana hata kisongala ita last year itengemea ondo mbuga yoga no kuona ta yute ibukwa mebuko na tibu kwa mebuko yu challenge kila kithi hapo kweka mtu hapo ni thao kweta kwenzithia mundu buiwe thia ningili na ndoza noza andu atano ngilu jambe uyo suo ndele so githima juke so twika necha twika githima ndele kwa ni spendete more than 30k ni ukole kwa ni kwa mubu wa kithima chanata thima kila ni bukwete nekene nondwe itengemea wina farm ya nata weze twizombe na kabaro kutakano within zie githima lakini tondo yakwa no project ngwenda yende na ngwenda yende ne itume mundu ngiona ake ilobo ningi ndio na muthukumi na to no sangi mayilobo so ndiza kwitha ndie ndai weze kwitha nenza kalibu kaini weze kwitha nake mundu ngi ndai labo so nenda weze kwitha la nenza kithima kenene weze mundu ni wetha na we thukumi ingi yo na moto mazi dia family sio kwesela utana kuibindana ta kwenza kithima yukwenza kithima tondo ikithanga thini no ithi 1 month to 1.5 muima tiku kilio wenzo mundi kibukila kyokete withe achukia na kithanga the challenge you see now peki ukipitite akuna wiligande na waligande wethe akiweyu ondo kibuchokete kithaukana kithanga the kibwikite so ta uni bidi uthi umande ondo menzi ito inongamite kwetha ni city toward mbuani so nguno baini mbua yuke yuwe na wenzi yawa kitekana ndisaka nondo soja shamba ni ya kulisi yuke kani kwa permanent ni akakuwa ndo market lakini nondo ne ba for some years yungeli cha cost ya kwa kabaisa kwetha nabo bane basya na cyo kithanga thikienda kikalika obundi ni mundu iyo ga jumbete ukitumi ngogwe ki cost a lot
Nondu the more winzithetie no gukigugite kilindite na ndugole wiba mundu uyigia kithima ni jiwe kiando ta thandatu ibengili thandatu ina day hiyo ni pesa mingi yu monda to ti thano yu ona paini kamwebo mbingi ilo zete na muthukumi umwe mbaithe wene na geweka juu ate isipopatikana hapa ni ngumi ya mbuko ni mwebe lakini na ndo atano yu wizi ndizi ngua pinji ya ngumi ya mbuko nipe mundu na mondani paini kamwebo nene kulia yin ila wokie ba kindu chambe whether yo monda wili ata mondo na gitie kwa thu cha chaikitheka na yani kozi mono nondu nina university more than almost tukienda 20 ngilima tu for a start uyambie ndiambie ko mundu aye maenda kwetha tayari yana kindu nondu mondo sindu kindu chambe na mbio kana ngithia kungithia kithekani kana kitemekana tinga kitatemeka na itie matinga ile actually lewe ngithia ne kana ne tinga na itie tinga yambe ya kulia ba yambe ne yotula tubyo ewomo nona manoti to kwenda we na inaite yingi ila yingi ogia kulula papu ya kulula yambe ningithie na iba ona kathima gebayo kathima guya india yakina pa umakewo kithima juti enda inza kithima kumete buya kinie pa umakewo kwanza ya tuika ya kweta yingi yekuwe so inye ne nyoto ningwenda kwema ne kiangala mezi yo na kone yake 4 days ukanyita sapateke ndo mithene na ni legete pa bagi woki floite mithenena utenda kuma kwa mpaka weyo na wiki lake onenga motivation ya kweka mondo azu ni kindu nambo panda kindu runambo kona kindu wiki lake ni motivate yani tondu wiki lake nzibiti na family na ndizonga mya maisha ni kwetha ni numia we yani na ningwenda ndizora mani maisha lana kalaga na kawakekale so uneze tondu nini committee na iba monda ini agreement ndisotunga wa mbesa na tondu nini biye muna na nditunga wa mbesa nether ni commit wapi kabandoke wono kwanda ukwiti ni bandu bana to bana no first time nendo ukwiti nondu no gina banda mbemba mbemba ambitikila mbembe zi ambitikila market ndi anzumbo wabandite ikilungu chana ta bandu pyanata munda wonde 2 acres bemba mbembe zu nusi bati osoko ningi soze kwethe ngoyo wa mbemba ndisa kwacha noyo wani fulani ndia kwatia mondo imoga monda ko sawa imwe mwaka thubipe kanila kwa mbingi mbembe sio ka ukethia gisiota kiki kuni kwanza mauze mona makatula makomba ni sebumbu ni kana mesele meba kwa na makunia siewa na siewa ndo ka kambotula sio ndo kambotwa kana ajo le ambe kuya mbembe si ambe kuya ye wiendezi kana ye wi ese mbembe yake upe ndo uten ground mono ndi nether ground by that time uten ground mono mbembe zuti yeso mana kana ye wi yu twethi iwe yetu kalipo kwata yayo na ndoe ukoka kukaloba au tukumuima so yukila chape ne yeyu bembe sino ka yo yaweze kwethia no kangethia mundu akutolile mbingi ukethia ta like 500 pieces si bandi duta bizi andu actually andu amatesa ai mbemba nimo meka nulela mbemba ndotulela mundu mbemba niki nondo amutolela mbemba aliwe na kasoro hiyo atakulipa lakini kama no kanulile thia na kasoro isi 100% no kokwewa you challenge kila na vizi ni chuchu mbembe sio yakwa ya ndoye loss na keka na ni pe bandu bapi keze kwethia kilimo ni nanya lakini kala nezi jane thia tondu ni bete for some years ndisa kweka kilimo nondo nditunga mbesa imon ana just situation yakwa ndi stable no tona kwasa na kola kwe mandu makwe megala meani so na sio gengi bona banda melon nayo ka ya flood itu kwa mbemba ilawe mambemba hii ni watu ngiembe sila wekite po kana baintiata mbembe zi andu ye total loss ndia atunga na silingi onoma ya andu ye total loss nondo kindu chambe na gwa nai nina university taze 250 to 280,000 na mbezile na kwati katika mbembezu ya thimu no ni 70k kweli wanga ini 70k na nisi aitie kozila si aligete po ona pa ikona no kwa pa kozinge ndege anondu pezi ndi mwenda line ata andu noza ma squad ko ndo amonoza yutakweze kwethia nditwabika muthena nisu anona we ani mingi ngaze kanongelo andu ele mapetete ba mundu zizi ndo anakweza na munengo zingi mana toto andu ndineke katika cost zako so na jembe mezi andu ye total loss ana mbai kalomo yumuni zilili kanengwe mamba ithiwe so za kwithia ni numba gebetike ngoja yo imondo tikana ati mande mundu rikombo ethie na mwa just hold on nambo fikiria ta mundu
anya netu wengi na kila cha kuonisha tonge monda mosio ke mondani nicho kila cha monje nicho ke mondani kindu cha mbe na sisi mondo ne bete miaka mbingi na mondo ye miaka mbingi nditunge wa mbesa imondo ni agreement agreement to wese ntutunge wa mbesa imondo so ne there ina kindu cha mbe na leo sio ka mondani mbesa yakwa ni kwa na nye mwena ni thanende kala ndimana anitha bateke nungugini so na sei ekanzi ongezi ananzi engokela na ni wona ukaima mbemba inga kana wako lepi mbemba actually mbemba tondi my family ndi sai mbemba nele we mbemba kasilo kanini ngaza tondo na family kama ilebu laiti kwa tani mbemba niti ndo wangi kana inondo wangi lakini ngwete munda muzio mbemba yimbesa mbaile Pai kino kiro nongo kilian meru kita mbemba na melon. Mbemba no nime lakini kairi yaka. Hiyo stories ya ungei na sindu sia mudembo sui. Wesio deal na yata kana ona yino ikuthina si. Stories kino kila no yewe mbemba. Kila kingi no kango yewa no. Kienyeji tamanagu. Nondi we yawa sindu mbingi we wakeda mno mondo tile sia oya. Si nengang simbo me ase mona nondo. Mondo tile oya actually. Mundu zundu eza kwacha ninganya onakeza niweze ninganya wacha pikia watoto nikikalanga muno kikaika na kicha managuyu kicha managu no nikalona ngalia season ni mangalia oyewa lakini ariga yuni bambe yote lo yuko oya yu withe ta wiki katileto izo kwa mundu atilo twini toya so di kicha mbemba chacha ni oye nondu mundu akageza kwithia atila sia kuthiota yani ngwa 3/4 yakiti oywa allow you demenjele ngemenga yuko na mati lambi na maina packaging sia kuyana meti ya bunde hii inakuwa ni waste isu wapi hapa isu ni kuninga watu iko kuninga watu inondo ndwe sota mana free of charge ukatwa ndukani ukatwa kwa sokoni ndwe sota nondwe mundu onde wasoko no itole lambemba ali to kwa mundu nyona ni ba mondano nina muthukumi muthukumi akandonga matu le mbemba nondo wake mundu wa mbemba asia wa mukano la mbemba ile wa mukano la itembe u wa mukano la kisa kwa githii isu ile ya ndekweba athi usulia bae lakini wewe kanula na kanule tembe ni wewe kanule no kukweba hii challenge kida kilo okay nani kule woka kwa melon yu melon melon na bandie na melon yoka ya sianeza 100% ni kule ni mundu wa ku influence to oye melon wewe ya aku ya melon yali to kukukilia muno yika melon ndiye mai na ati nini family sia online ni groups sia family okay na you se kwithia itondo na imite mbemba na kaidia ka family no kana isia melon na isia prices ondo meota na sisia melon kindo cha mbe ida ina weight nondo na kamelon kai nikiana ngumi kena 1 point kendo kekiju so na isia kindo kini bandito na ngabanda ka quarter kindo kino kini ngembesa na isia na compare price ya mbemba na ya melon ini bandire melon izi neze na kwa zambela ndio kwa 2 point kendo dalite cost siombe 2.2 million 2 point kendo ye so i melon yangu inondo na kunete pala na kunile no gete no kota melon yakwa na kilo na 60 70 alafu pia na ina tenda ya company fulani unazoweza kuithia i melon yela sio kiesa flood I think kituipe ali mama imete melon eka around ngililia kendo eka ngilile sia melon so na bana ilo taba wote melon itaiza wakuma ketui so za kuithia i melon ilo kia flood na ete mundu mondani ambe melon isi ingi nyanya kwa kwamba kwa jabu stories no gotwelesia umothi umone nikenda pia utote ba kwa pilipili ndo ni story ya kunenzo ya Uimi ni ku inspire mundu amanya no ume bandi maake so bikabayo lo ekatombo thithi umone twacioka no twelesia mundu aso okay mona musese wende no sese kilungu cha Wasya wa Muimi va mutongo TV ngwatani ya mukamba twende ku mapilipili lakini ntukuthiukitie story yake ya Uimi nikenda ndi umane undu tonya kwambia na mundu la matonya kukwata nikenda umane undu tonya kumaya paneta Steven Mwema tuko maneti na vindeta yaza Wasya wa Muimi.